Karena obatnya berkumpul dari dunia. Dalam apa seksir dan sambutan berkumpul dari dunia. Apa pentingnya? Itu bagi penting kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pada bukan sebuah kiriman itu yang bapak kau balakan kau dari pada bukan. Ini yang tahu. Wanita kau balakan kau. Wala tadri nafsum ma la taqsidu wala. Dikatakan umat Isa akhirnya mapulungan yang mapita. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dikatakan umat Isa akhirnya depan tadi kapatai. Kita berapa menentu depan tadi kapatai. Pikiran kita berdepan tadi depan kalau dia kena yuri uras kalau depan tadi kapatai. Jadi dengan kawan asal awak kebat tadi kapatai. Berdoa. Upama kalau kalian mabuk atau pada kalmo. Rimparan bukan. Akan nama lumayan pintu sama Allah. Umana kalmo, nabakannya dikit tidak akan dikaya tanpa kebenaran suka patai. Kenapa berkata dikit suka patai? Enggak kebenaran. Kedua, Urin الذي تفرون منه فإنه لاقيكم يوفق إليه محمد أتم الله سبحانه وتعالى إن الموت الذي تفرون منه متحمل أسوق papai napapula kuya niyo sa kanya hindi kabayatan matay. Ero kabayatan mo mamatay na. Dahil hindi kabayatan matay. Dahil na isa na tanong ubay ang kabayatan na mamatay. Napunang yun na. O innal mawta alladhi tafirruna min. Iruwag kiranay Muhammad amat ta'al manasilan na pabulag yun suka patay. Innahu lakikum nagduwang kakiran adalah bayaran ng pinabuyan mulakikum kailan pagkabak. Kailan pagkabak. Ako pa makasuka patay na di tanong yan ikitidaan na naman ang mga yang magpasagi kapala mo sa kapatay. Ayaw ka rin na nahihirap ikitid ka aso. Adiyong ko to aso na miyakalang ulo. Miyakalang nilang ito. Nagupa pa lang, miyakalang kiyakin ang kasakal. Nadiyong ko to alag, miyakalang puro, adiyong kailangan na sabab sa kapulaw yung sa mga aso. Huwag yan makan, adiyang tapak, adiyong ko to, adiyang puro. Adiyong ko to, adiyang tapak ako. Adiyong mapitan, adiyong diipla na kalagag. Beberapa lang na. Andun na tingin niya ako, kita ko kaya din kinakay. Kadaunan, umulan, orang pasang kepala mo sa kapatay. Ano naman yan dito-ditoan? Lanjut tuh, upah kapatan yan dikit dito. Kaya kapatay, namata na ditanggit dito. Kahit na kapatan yan dikit dito, kayo to. Sumuka, pinalawin ka saya. Nausaya ka, mantap sa kawanan ka, nagkabalak ka, so kapatay. Nausaya ka mantap sa jiwa ka, nagkabalak ka, so kapatay. Nausaya ka, bakan, kaso, nagbalingin, sa labing niya nagkabalak ka, kapatay. Nagpiyaan ka ka syukur, nagbalingin, so kapatay. Painabu lagi kung kabataan ay yung pagkabalak, at yung Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkabalak ay yung kapatay. Pakai sih. Air kama nak apa pada pada
Anda sesuatu. Ay taman. Sesuatu yan. Ang pagaling para ko mga mababang kawalan ko. Ayun. Sabi na ko sa pagki. Bakit Allah subhanahu wa ta'ala na niyabit mo na sa dunia. Jadi yang kata orang asal dunia na kena ubah kata pemataan apa yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala. So kau yang dia dunia amat tak sadar apa pilih itu. Wa man hayatud dunya ada rimba, ada yang akan menjadi dunia. Wadarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Uidati Allah subhanahu wa ta'ala nasuban sudapat alwana mawya ila susuga khairul lilladzina yattaqun. Pitmanana pergi wa mapya bagi mga tao yang gini para saudara, asalkan manang tidak berdosa, upaya ke dunia ayat kami serta Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berseluruh yang bersyukur saja pembawa masa dalam sepatutnya. Kembali kami akan masuk ke Ukabay aka ang kasunod ko sugo yang ilmu berangkat sama masih bersiko. Menurut Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, dunia ini dia kaya kaya dia dunia mata sahaja. Nah, yang ditanya beberapa na anda menanyai suka beritahu tanusi sa dunia na itu dia tahu itu rupiah tahu tahu Allah sabaraka suka beritahu tahu dunia. Nagiya din ikabibisin kung mga angko sa mga manusia adin kaya din ikapalulubaw ang biya itubiro niya. Guntap sila mga tao. Sa kaya pinagida iranon sa kaya. Di nanti ikang babayuga ko ipagpagudaya ipagpagupin o kapagito sa dikay ng dunia na berapa rakyat sila iranon. Pagkatayong ay ditapsin ng mga tao na kumapaya kay kadito na berpinggir sa kapabito ko dunia. Na kung babalugo palita, babalugo manusia, ikapapala yang kadito kaakong berpinggir sa kapabito ko dunia, na di na daw kapawa. Adiyo kaya kadito makawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na buwas na din kadito ako lubin yang ulaka ang kadito ako lubin yang surga. Upun suka datoka. Naging gulat na kaon na pamunutan ko subaya ginawa ka napsuwa ka. Sa ibang gulat na kaon datoka. Naging gulat na subaya ng mga Islam okay kapag datoka kaya panabunsag ka na ayaw pamunutan ka na sunagsuwa bayan ginawa ka. Kung kiyan ko kadto na Yeswa akaso kadto Fir'aun la'natullah taban sa bibiro Fir'aun wa ana rabbukum al-a'la sapat ituhin wa rabbukum al-a'la Fir'aun kakagi min taman so kadto Fir'aun la'natullah na so kiyan taman o kadto Fir'aun la'natullah mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala na diniklir yan na ginawa niyan at tagu ato na iba na Tuhan. Diniklir yan ang ginawa niyan sa kanya na Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Saka naman atigu Firaun ituhan niyo amapuro agumala. Saka ni ituhan niyo amapuro agumala. Atigu Firaun la'natullah. Natama naman po sa Firaun. Namiyatay.
Ang piyakadam pa na su Allah subhanahu wa ta'ala. Piyakadam pa na su Allah subhanahu wa ta'ala. Misabab sa diyang kutuwa kaya baluin niyan. Biyaluin niyan ang ginawa niya na Tuhan. Naupo na ng suwa o mga tao. Ayak ipanggulalan niyan ko kada to iyan. Na ipangakualan niyan. Siniyang buko ginawa niyan. Na miya baloy adiyang kutuwa kapagintaw niyan mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Aso kada to iyan na siniyan kulog ko apoy ko narakadyan ng pangarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ugin! Na amay kasumanusya na ipasyunot yan so kada to ay nibagay ron wala kabaloy niyan. Ipanalamat yan ko wala. Adiyang ko to kada to ay nibagay niyan nun. Nagusa kabaya o agamatan o agama Islam naroon yan nung pakapasyunot so kada to yan. Mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala nagkasaba pa naman busay pakasulbiyang ko surga. Sadat din o kiyada to o Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam. Akatawan tanwa su Sulaiman na isas kanya na miyada to. Ada asay abanian da kanda to Kasudun su dunya na ayad na kenda to of Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam. So mga binatang, so mga pautanutan, mga paulad-ulad. Lango na kadno Allah na palayan ang kendatuan o Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam. Mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Ato na ikalinasa, mataan asulang wa na kadno Allah na kendatuan Allah. Na di man ang kanan na Masjidil Aqsa. Pembetuan sa Masjidil Aqsa. Sa ingda Palestina ay manto na pamumuluan na diran di katidawa. Di katidawa o mga Muslim. Aguso mga Yahudi. Adiyan na Masjidil Aqsa na makwa mabawi o mga Muslim na bawiin pa man o mga Yahudi. Nataman sa imanto na ikataluro na imbawi adiyan kaya mga Muslim. Saka pagkuna din kaya mga Yahudi. Nanana diyan ang Abayt al-Maqdis Masjid na ayamin balaysan na Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam. Masjid na Nabiullah Sulaiman na Mike, halo. Diyan na Masjidil Aqsa na ayapiya kang balayron, ayapiya ka pendiron o Nabiullah Sulaiman na sumangay prit. Mangay prit, apiya kang balaysan o Nabiullah Sulaiman. Siran, ayamanan niya na mimbaloy at panday. Ipenday, siya na Masjidil Aqsa. Apagam paganay, maad na masjid. Mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yuto'y sabab. Amay ka sa mga tao. Aadna kada to ay inibigayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Na usar niyang kukapyan yan na miyabaloy so kada to yan asin yan mapamano. Ato ni iba na kulog mapakasulod sa surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Adam pa man ang mga tao at tiyak pasiriran suka tayra na si kuwaya manan yan na at gumpia o kawiyawiyak ko dunya na ayak kaya pikiriran nun na umakalala sila ni tamok nagpruniran kesukat kapetagumpiran kapetagudayairan ipakapiyo kapagintawiran sa dinggang na dunya na adi naman buwa kato na mga tawa kagi roniran miyap pamikir ayak kapetagumpiyo kapagintawiran na makalala sila ni tamok bimbabanugyan din ni kasukatan yang ko kapakalayan ni tamok sa pianto na yung kita kaya sukatan yan halal di halal haram di haram na asara makatamok ang kaya pipikir niyan naroon yan kesukat-sukat tegudya kapat tegudaya o kapagintaw niyan ko dunia nagyan na ni sabab mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala amataan
Asumambu so tamok, napagkabaloy so tamok, akisul ko surga, napagkabaloy so tamok, akisul si ko apoy ko narakadihan. Opo na ka di maswasok, kaya panamo ka. Na ikidiyan ka kung tamok ka, na din ka usaran, o kabay o Allah subhanahu wa ta'ala, na miyaswa ka mambu. So, antunay ni ba na Karun, lanatullah, aso Karun, na kalaya ni tamok, na dikir na asiyaw tima na unta, so ayamaan niya na gunsi o kahot tamok yan. Sa kaya pa kalalaiyan niya niya na tamok, na taman sa kanya pangakwalan niya so tamok yan, kadun yan maswa kaya panamok yan, na imanto na miyaswa o ayamaan niyan na Karun na ipusigrin lawas yan si sadin kay alupa sa papagkita panganon wallah adiyang kutuwa kasiksaan ang malak misabab si sadin kutuwa kaya baluy niyan amian namok adan yan usara sa iko kabaya wallah subhanahu wa ta'ala naupong ka mamupa namok ading kabaluin at tamok ang makapantag sa kabaya wallah inibigay niyan na kanan initadin niyan na ka nading ka maswa so tamok ka na maswa ka mambuso Karun lanatullah isigre si iko apoy ko naraka jahannam ang kuto ang mga tao adan yan maswa so tamok yan sa kaya panamok yan mga original anda bas papalag na diyan kaya kapakapumbara ka ta wallah si iko kawiyawiyag ka kunya andang ka bas kasukat na dinisisyon na nanan wallah subhanahu wa ta'ala sala asal kang gilbak ka sa mga amalun salih napakapagtagumpian, pakapagtagudayan. Wallah subhanahu wa ta'ala, so kapagintong kasi sa din kay ingin. Eh kabasa wallah sa Quran, natigin na. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Man amila salihan min dhakarin wa untha, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Sa din sa mga tao, ang mamagamal sa mga amalong salih, mama, o di inababay, wa huwa mu'min, sa kanya napaparatian niyan sa Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Pakapagintaw ni Allah sa kapagintaw katagudi na katagumpi ako kawiyawiyag ko din yan. Inong kapandikigdam, adiyang kuto katagumpiya, katagudya, karipirang kadiyang kaya para tiya mapapadal mereka. Kadi masuswa, adiyang kuto adiyang kadi kasuswa tas iku Allah. Inong kapan magagdam so kambauman budin, awida kalbudin, o kawiyawiyag ka ko dunia, kaupun ayadin, amagagdam ka na awida kalbudun ko kawiyawiyag ka ko dunia na tangkadang ka sa ginawang ka so paratiyang kasi wallah na di makukurik promise wallah asar ka magamal ka sa amalun salih as ka napaparatiyan ka sa tarutob sa Allah subhanahu wa ta'ala napakapagintong kaniyang ko dunia sa kapagintaw katagudi mga oripin wallah. Inumade, kabaya ka, apakambara ka tanu Allah so, kawiyawiyag ka. Nauway, kabaya ka na, makambara ka tanu Allah so, kawiyawiyag ka kung kudunia. Hadi kabaya ka, apakambara ka tanu Allah so, kawiyawiyag ka kudunia, na adna lalaniyan, adna ukitiyan, apiyaan to na asyay, apiyaan to na ay galabag ko dunia na adna lalanian. Naupuno ka di maswa sa ukit yan, lalanian. Na din ka keso katadiyong kutuwa, ayamaan na niyan, na singan nina ka, antapak ka, kaptagudaya, kaptagumbiyo, kapagintong ka, kukawiyawiyag ka ko dunia. Lagiya, aya patotra ka, na pakatagumpiang ka, pakatagudayaan ka, adiyang kutuwa, kawiyawiyag ka ko dunia, kaan matantuwa sa ka, na adiyang kutuwa, kapagintong ka ko dunia, na pagtagudaya, pagtagumpiya, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na yung mga lalanian, anto na yung mga ukit yan, nakatisiran.
Pito ay kaklase, naupunan mapasad, di nga pito kaklase. Hello, testing mic 1, 2, 3. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, Hello, akasabapan hello. sa kakatago iwallah sa baraka o kapagintang ka ko dunya, adiyang kaya baraka na umatago ko kadatukan ay tugumpiang ka. Hello. Diyan kaya baraka na matago ko tamukan ay tugumpiang ka. Diyan kaya baraka na umatago ko apiyaan tunad ni kataguan nun. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala na pembaloy so kawiyawiyag ka at tatagudi at tatagumpia kakagya apiyaan na kawag. Adiyang ko to akapagintong ka ko dunia mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na anto naman ikatataguan sa isa yung kayaman. Anda matatag, anda katuon. Adiyang kaiya baraka o matago ko kapagitaw ka o matago ko kadatukan ay tulugyan ka sa kadatuka o matago ko tamukan ay tulugyan ka sa tamuka o matago ko ginawakan at kagalan sa panyanit so ginawa matago ko pusukan at kagalan sa awilakan so pusuka lamang pinagkatibuli at kagumpiya makawin ng Allah na ayalan yan na di kaya pagalitan o apito ang pasig makawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoon, sa lahat niya, nakabalik ka at ako makikipuli yung akaso ko. Mabalik ka at ako makikipuli yung akaso Quran. Ang ganyan, katulungan sa Quran. Natigil pa niya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa napakapagp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 ap
Allah, ayat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakira. Al-baytul ladzi yutla fihi al-Qur'an tasqutu al-malaika wa yajru ash-shayatin yatba'u 'alayhi yuqdaru khairihi. Dia pun tinggal Allah, tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwalai pembagian Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Suwalai pembagian Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tasqutul malaikat, na pemberian mga malaikat, pagkingan mga malaikat, tuwagin syayatin, na pagpagkalampuaton, pagpagkaawang sa mga syaitan. Ang tuloy ko mga matatagpualay ka, mga malaikat o mga syaitan. O mag-isa yan na, uguluhin niya sisil, ang tuloy tumul ka, ayaw matatagpualay ka, na mga malaikat o ayaw matatagpualay ka na mga syaitan. Itu lagi, al-baytul ladzi yutla fihi al-Quran tasqutu al-malaika. Soalan, ang pagbagyaan sa Quran na pagkagulong sa mga malaika, tuway yung husayatin na pagpapalakpuan sa mga syaitan. Asal pagkagulong na sa Quran sa malaika. Okay, nayapakay. Begitu kakaknya, lagi dia pemantauan kisah Quran. Ada orang pagi ada. Nah, ada istri yang sawadai. Nanti kayak istri yang sawadai tak berbuat yang membaca Quran. Begitu pakai. Oh, ini pakai. Wala pa na kini ko kaya masuk akaw na lusa ko. Tigang kayo lus, inuwaya ko sumat ako ng lusa. Napituro ko Allah sa Quran. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
فإذا قرأ القرآن إلى pembacaan Quran fastami'u apapun memanggil Yusuf pembacaan Quran wa ansitu apabila kepanu begitu kepanu dikanuni sudah dikanuni tahu la'allakum turhamun angkal kalimun wallah ingat ada pembacaan Yesus pikirin saulai tatabihin sa Quran na ala awin dapat makapalit ng Allah subhanahu wa ta'ala nakalaman yung pumulakit ito ang magpapatuloy sa sunod ng Yesus pikirin sa Quran na ulit berkata at hindi doa at hindi pumulakit sumawa at ta'ala siya isuloy at talabi ng pumulakit ito dahil niya sumatara na siya kami ada juga berkata Allah ila kumbati al-Quran na pupun memakai begini orang kata kanu akan kali mo ya na ayat itu dapat na pagkakapagpapalitan sa sulong walay sa speaker at pagpapalitan sa Quran nakagay kung makapalitan sa Quran sa walay niyan at juga kung makapalitan ay bibigyan ko na dosa iyan na itigakan pananggilay ikaw nabili ko pa kaya pagpapagyan na pananggilay ikaw sa mga bisa bumamakit na nakapagpapagyan ako po mama ulit na Allah subhanahu wa ta'ala ay sabi ko sa inyo na susabot din na pinagpatan niya nakapagpapagyan sa Quran Aina nabidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal patagay ko hadith nabidu tanan tuwajru syayatin pagpapalakwan ng mga syaitan nagbubagag wa yatba'u bi'aynihi katratun khayrihi ibumbagay ko tatag din ko to walay tapos lagi ko to walay so video na nalagang mabiya asilan na pemberi ayat waliran syukuran. Yuri hindi ka pagkabalakata Allah kapagintong manusia at pemberi sila ng Allah sa mga balas ang mga Biblia isabab sa kebalulan ng mga tao at pemberi ayat o sundo ayat dito totoran nila. Ayat pa isip. Pemberi na syukuran jadi tidak saya pernah sebut tadi. Ayat yang disebutkan saya yang menanam tadi begitu kuat. Kemudian ada sekolah. Kalau kapan dia tinggalnya, ayat kemudian Quran tangan saya jadi musang sentuh lagi. Kemudian Quran. Kemudian kalau mengasah apa budaya ayat lain anak-anak bisa dimulai musang soal ini. Ngayon, ako yung naman ayat, ako yung napasulit na ayat. Hindi pa kami bibili mga ayat, ako ang pagkiroy. Namun sa nang, kung siya sa katang nakapabudul ayat na, kanaran niyo siya yung pinatakaran po sa sunduan niya. Ngayon, ako yung sa pasulit na ayat. Tingnan ngayon kung dekat ay bulong ko sa saitan. Ako yung sulti sa saitan ng sunduan. Ayaw mo dapat dahil na mga tao abadin ka sa Quran abadin ka sa Quran kenapa mo mga bulong sa Quran abadin ka sa Quran nilabili ng naging mo ito ayat nasakalin mo sa Quran huwag yun enong kapag may layataw abadin ka sa Quran abadin ka sa Quran karoon din mo kung mayroon sa pagpapabili na sa Quran sekali yang syaitan akhirnya kita kali yang menagih syukuran nah ini naman dapat pagkukumayin ka ang Quran at ikaw pagkukumayin ka ng syukuran at atin mo ito inabala tapit kita huwag yun ang pagkukumayin ka ng syukuran
advisor, anti pegawai Al-Quran atau Muslim. Tiga masuk Al-Quran. Masuk pegawai Al-Quran, hadis Muslim. Nilai apa? Bukan lagi pegawai Al-Quran hadis Muslim. Saya tak kira pegawai Al-Quran hadis Muslim. Anda dapat pegawai, kita dapat pegawai. Sikap pegawai Al-Quran, sikap pegawai Al-Quran. Anda dapat pegawai, kita dapat pegawai. Sikap pegawai, sikap pemberian Al-Quran, sikap pegawai, sikap mulai dengan kesehatan Al-Quran. Karena saat lalu biru sudut dari pemberian Al-Quran dan Muslim. Anda di masa Muslim. Ayat di masa saya dan seorang bangsa agama, seorang Yahudi. Dia sampai siku kaya unik kaya kubur. Ante ini pun ante nimba saja kena FB, aku unik kena Google. Ante nimba dong. Israel, seorang Yahudi. Sila nimba. Atau adakah Pataya sakasang kapan Guni O tabalun O Salahuddin Al-Ayyubi Mabumi O Salahuddin Al-Ayyubi Ko sunda Talugan ko sarakiman to akia diriyan Akia puluan niya ko mga Israel Ang mamumali sa sitara na Ito Palestine Man ko na pamumulo na dinandig at diyawa Kapag bawin pa man ang mga Muslimanan Andito na ito Palestine Ang uwi ko ayat nito na suama o Salahuddin Al-Ayyubi nag-iwan to mga Yahudi na pino nila sumato sa Palestine asong o Salahuddin Al-Ayyubi na kalimatay siya ito na miyakalagot ko sa mga Muslim na miyakawasilan na miyakalagot to sa Palestine na sa mga Yahudi na si Konsul at pagkawalo ko luragon na kalimatay wallah miyadato sa Salahuddin Al-Ayyubi miyabagay ang presidente si Isa Ibn Misir Nasok kaya presidente sa Indonesia na bibuntuan niya sa Indian ang Palestine na binu niya so mga Yahudi sa Palestine na niya kira sa Indian ang Palestine na Yahudi kaya masaon niya kadala ulama o mga Yahudi at taman sa matatago o mga Muslim sa Quran na kita silang bintaman at tingin ko kamala ulama iran tingin ba tanong lang kami at dunia abang tanong iran sa mga Quran tingin yung puto ulama ilan ang udol tanong makato sa Palestine ang unisip ang tanong na Salahuddin Al-Ayyubi na yung nabayin ng buklo na sukalan ng Muslim sa dunia at yan ito na isutan at yan ang pinasaan na nusukotak o mga wata o mga Muslim sa kaanti o kapagpumbayiran sa kapambatiran ng Quran o magdasilan sa kapambatiran ng Quran ng pagbalas o nilagay ng parabisa na gagad sa kapagpumbayiran ng Allah sa iyong mga pangalan. Kung sila ang pangalan sa mga balat, may lingga po sa juga cellphone. Yun na Google na parang kadustaan na matatago. Yun kaya FB na parang at pala na parang kadustaan. Ang matatago sa juga FB na parang yun ang kaya o mga Yahudi. Sila yun sa juga Google. Ang juga FB. Yun ang cellphone na sila nagipasan. Katawa na ka. O madusa, so Muslim, madusa, na pagkakurangan na kapitri pa Allah o Panginoon. Umat ako sa naging PSL ko para hindi ka makaintin na naging mga pangos. Tingnan mo ito. Kung saan mo naging PSL ko napakalagal ka na tuloy ba pag-scroll ka na pag-tingin sa baba? Pag-ilay ka. Lema. At kung nakasabulubol ka, napagkatara ka ng ginulo ka siya. Uli na siya. Kaya pangos. Diba? Agili ka rin masapuro, napag-scroll ka masapuro, ang gilo ka siya. Gilo ka siya. At ito nakapman, ang gilo ka siya. Diba? Nabubulan doon na kau nakalungkot pa bro. Nagsirap ituro ko sa dingan ikan gilo sa dingan cellphone ka. Natiuro ko. Naya niya cellphone ka na sa tuloy nila.
Lalu di mana kita beda? Akan dia lain yang kata orang kalau lagi berdebat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang bela semangat muda, semangat berbela. Akan ada posisi yang berjumpa Al-Quran. Apa kelipatan dan sisi dan berjumpa Al-Quran. Saya kapusan apa perjalanan Al-Quran dan gunai. Tiba ada beberapa orang yang langsung cepat lupakan. Tapi justru ayat sabab kedua ada gunai. Atau apa? Sadau. Ating Nabi sallallahu alaihi wasallam Amerika pagkatulog. Nabagyan niya sa suratul Fatiha sa mga tulog o pagpapatuluyan. Na ayaw balas ay mugiru Allah na data o berniya kasira sa 40 ibudirgan. Dahil nilutok ko ba ang katawan mo sa punian? Kasi tugo sa kakapapin mo sa punian na dito ba sa Quran. Ikadua, sadar. Abad niya kung pagpapatulungin sa puluh tahun akan sa pagkatulong natin kung miyataman yan sa Quran. Hadiran kemudian pagkatulong. Akan dia ayam makna niyan na mata tamang usil punian. Kaya yung mata niya nakapagpapit yung usil punian. Bitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikra'u suratul Baqarah. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعون البطل. Pemberian Yusuf surat Al-Baqarah walaiyu. Ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإن أخذها بركة ayat Yusuf kata kau na barakah. Pagapang barakah ng Allah suka pagintong ka sa pemberian ng surat Al-Baqarah. Watarkuha hasratun nasalin sa tao ay pagbagian. Ang pemberiannya ko suratul Baqarah hasratun na makapambaruan, makapasabit sa anuman na mawin. O pemberian ka sa suratul Baqarah wala tastati'uha al-batla na aping kapasan niya na pangangataw na ganyan dulu bapak niya masukan na kataw. Sa pemberian ay dulu din na suratul Baqarah. Tiga batas semalanya. Juga dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Juz, telur kata dunia ayalannya nak kata Al-Juz. Nak dulu kertas, hari ini apa saja kau manusia. Nak pemberian lagi dalam surah Al-Baqarah. Kepasan dalam mana? Ajukan surah Al-Baqarah, surah ayalannya. Kasaulan. Isinya kako tapo na lubog balik kepasan mati sa suratul Baqarah o sudah saulan na uman saulan na mapasan ke mati ako sudurin. Ngana suratul Baqarah. Umani isa ka Juz na 10 ka. Diba? Umani isa ka Juz na 10 ka. Balik dia kanan suratul Baqarah na buku di mata 30 ka. Ati 10 kuwi na 10 katabatian mo. So ika 20 kuwi na 20 ka. Ati ka 20 kuwi ka so na biar tamat ka din na suratul Baqarah. Hindi ka pala sa uwaba. Naman 24/7 na di ka dito sa cellphone ka ini. Kaya bugo papatangan sisiga ko bangko ka. Opisina ka, dogongan ka, sisiga sa sundawalay, siga ko mapagkil ka, natatantangan kami na din yung cellphone ka, naligonin mo ka sa mga oras. Ligonin mo ka sa mga oras. Akan berdian ako Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sindi kau lagi sa oras. Hadin kaya cellphone ka na, doon ka 24/7. Natatantangan na kanya din kaya cellphone ka. Adi ka pa nag-Christian. Ang matatangan sa cellphone ka ini. La ilaha illallah. Nasagi mo na may oras. Berdiya ka sa suratul Baqarah.
nasi usul bersalat ketamat kauman kami nasalah kata kami dalam surah Al-Baqarah asul salat dan kami lagi dalam surah Al-Baqarah kauman salat nama berarti dalam surah Al-Baqarah dia tahu apa berkat Allah sebab begitu dia dunia. Antu yang kedua alalan apa berkat Allah wa dunia zikr Allah tadi bersifat Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala rajulun baytihi fadakhala Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Qala syaitan yasqali la bajidu wa la 'asha'u. Ibu Nabi, ia asul sultan. Walaupun fadakhala Allah 'inda dukhulihi. Natin termiyan suwalla o kasuldiyan walayan kasuldiyan o kuwakuniyan wa inda ta'amihin natin termiyan kasuwalla o masarap pinta para syaitan ni ashabihi kabatirun o syaitan o bulang walayan la madinun wa la asya'un berkati abakakang berkatulit na bakapagatuan biya ito mo to syaitan. Kau minta syaitan, bukan dia syaitan. Ibu na dia mo to, kau minta syaitan na gede. Ibu ka pwede papalit mo. Tingin na dia mo ipalit mo ni ayaw ulo pa ang tao. Na ando ni kakunian, na pitumin na naman niya suwala. Na dia mo rin pagkatuan, na dia mo rin pagkatuan. Andi ka pagkatulungan. Na pitumin na naman niya suwala. Napakaligaw ko sa kalaro na pinagkatan ko lang ko nag-iyak piyalit palit ko ako. Ito na yung ito ang kaulita siya ka na iluluman niya gari. Sa kanagyat ng iyan, na ayaw ko na yung paakan, na andi ka kiriyan, na diyan tinagkatan naman suwala, diyan tinagkapatilit naman suwala, nakasaguna ko kumapapagkiniyan, na kuniyan na ayaw niya na lang nagdarasa niya. Anda pernah tinggi dengan pengaturan nah dia di tempat tidur dari suara nah lolo pada dia tu dia pun berkenian nah dia di tempat tidur dari suara nah sampai pun aku berkenian dia jadi pun berkenian lalu apa yang itu oleh Allah subus bukan tidur dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tiga dulu syaitan ubat sama taubai sangat terjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala so kata tadi Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan berkau ketika cerita keisi Allah wapila kan betul tukar begitu bapak dunia ayat kata lebih tumin ke untuk migata patut terkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya mengadakan kesiapan, apa pantas mengadakan tusi pemikiran. Nah, maka tahu apa piramid suka terkait Allah, tetapi Rasulullah untuk ditersiran, tetapi Rasulullah mengingatkan, tetapi Rasulullah mengutuskan. Alladzina yadhkuruna Allah. Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala qiyama umasamu kulidin tersirat wa qu'uda tatadmayan Allah umasamu tersirat wa ala junubihim tatadmayan Allah umasa asiran nabi kesiran السماوات والأرض لنبي pemikirannya kiadna Allah qulanin nakusuk kiadna Allah quluba rabbana ma khalaqta hadha batila adina nabi ibad adina berani ilaya pawe oke adna kapulangin nakusuk kiadna kapuluba Subhana Mia suti kaya Allah
kami bersama ikat wa kuna kajannan. Gila di mangalan siapa? Apa berarti sudah dikatakan si Allah kata terang Allah otomatis disilan mundusilan minggusilan natatal madira Allah subhanahu wa ta'ala bitur nabi sadar ahli kapatun nabati dia sama kasapulu sudah ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir nadata ala kulli syai'in qadir wa la nadaru ya qabli haji sabaitullahil haram. Pamana dia pun berkata dia akan susun Al-Fatihah, dia akan juga baca 40 minggu dulu. Biar dia akan susun Ikhlas dan letak bagian tamat Al-Quran. Biar dia akan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai 10 ada tarman bagian haji sabaitullahil haram. Kalau yang diudah apa yang dibalas. Nah, ini sebenarnya juga yang kamu benar-benar dia kasih nama tahu sih sebenarnya. Tolong kasih nama bulan dengan mata aku sih sebenarnya sangat berdoa. Ini mereka sama sama apa terungga dan juga di meni. Hati terungga modern. La ilaha illallah. Digunakan. Serta amin kapal turun. Namun dia ada sama pasal dulu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ada pada sayyidul Allah. Nah, apa dulu apa dia jadi juga. Jika berbahasa Sunda, ia adalah sahabat. Ini apa bahasa Sunda sahabat? Ini kan berbeda. Kata kamu mesti berubah atau lagi ini yang ada lagi ini mana Yahudi. Nama pemimpin ini juga mesti penuh. Nama pemimpin penuh, amalan suara penuh. Anda bisa membangun dan suka tentang kaya. Kenapa kalau pintu lagi ada bersimpul? Wei apa yang kalau sekarang? Aji kaya selpon, apa saja yang orang Yahudi. Ini gimana? Inilah aji kaya pina kapal ikan untuk sa Pilipinas nasi mata tahu sa Mindanao. Malay kayo sa cellphone. Api lagi naging dulu. Natin suwan ng magtatagulin kayo api na kamala ikaw sa Mindanao na sila tatagul sa lalaw dito sa naging norte. Mga marano. Tama sa wala ang opinion. Apakah sila pinanong sa cellphone. Na digugulog sa wifi. Alam niyo ba yung ibigla? Malutan o minimize na nakapulugdan o kaumanilulutan na nakikita ba naman sa kapuntulo o mga tao sa Palestine. Karakal na nga mga yung bibili nyo na ng Starbucks. Ayaw niya lapis sa Starbucks sa dunia na iman ko na niya nalagay sa $5 billion. Ang niya lapis nila sa kaya ginagulong mga Muslim minum sa Starbucks. Karakal na mga yung $5 billion. Ang iyala pong sila. Naging mo kinatidyo sa Palestine. Ang iyala kinatidyo ng Muslim. Kung sila nagpapalong kawan sila makain kung sa tingin na nakamakain hindi, na ipindulong sa Israel, na ipapasiran sa kawan, na ipindulong lang kung mga Muslim. Okay po.
Ya kasasalimutin nila yan, kung nila na sibilyan. Nabayang kung nila na suliwiran. Isa din nga kayo sa Jumat, mga kulit mo, na subsisang ba yan sa Jumat, ang mga sibilyan, ang gano'n pa sa mga mamaw. Napiyamaan doon sa bangalat, na inagabisiran sa karsada. La ilaha illallah, na diikatakan, di ba patol? Asa sa liputan ng mga Yahudi. Di sila naman sa pasal. Maluniman kibigda. Ayam po ini balas kiran o mga mujahidin. Namiyakap po sa Yaman Agusi sa Libanon. At 30 timan ayaman niyan na rangit. Apiyakat po sa sulto Yaman niyan na Tel Aviv Agusi dengan namlayin ka City sa Israel. Ay benar sulitan o kapili ya, kapapili o kapapili sa mga Sunda Israel. Ipapili kan matero. Adir kaya niya kalala ari mo sa dunia na bagudi pagkat. Inapay ginawa Iran ang Iraq. Na miya ka naman gawin na miya sulit di Iraq. Ini ginawa Iran ang Lebanon. Na miya ka pito-pito gawin na miya sulit di Ayman na Lebanon. Ini ginawa Iran ay Syria. Na miya ka lima-lima gawin na miya sulit di Syria. Iman ko na sobrang bulan kaya pakitiduwa ilan mga Muslim ang mga mujahidin sa Ingrid Palestine. Nasiran itu sa mga pag-ugupa ng Amerika ang Yaman ng Israel. Ada dengan bangga semua. Tanda sa tatawag sila mo. Yung kutualan mapa-analyze sa dunia. Miyaw na presidente at kaya ko diyan na Netanyahu. Dahil pintulo yan na maumadal sukatan gumawa mga Muslim sa Palestine. At yan po history sa dunia na uman maganda pa walang puluragon na pagkabawi ng mga Muslim ay ng Palestine. Imato na yan po din kawalang puluragon kasi po 2027 na walang puluragon akan nagatulo ng mga iman. Yan kawalang puluragon. 80 years, 80 orang. Orang sulimato naguma sa walang puluragon. Na dia yang terpakai dan dia ditanda sa katulong mga Muslim sa diyan na nakikailan pumutangan ng mga Muslim sa diyan kay Ingrid Palestine. Dahil sa diyan ibigay ng mga Muslim kasan miyagigit so Nabiullah Anthony Ibrahim alaihi salatu wassalam so mga bumantaan yan nasan sila miyagigit. Dia na ingin ng mga nabi, kaya dia Palestine na ingin din ng mga nabi. Alayhi salatu wassalam. Dapat sa tingin, ingin din ng Muslim. Mga kapatid mo Allah. Na dia, kailangan na balik ka din kaya. Pagpatulog ka, lalakaw pa. Nakatatalig ka ng kaso. Ano nga mga bida? Dia mo katiruan ka kung mapakakaya ka. Amin na makapasalita ko man. Na hadis nabi, sa tao. الدنيا وقبض الجمال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. Satu, الدنيا وقبض الجمال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني berita Allah subhanahu wa ta'ala bisa. Ano na lang dito? Nakalimutan niya katakan na yang dia yang isda betul betul lah. Dia takdir dari Rasulullah. La ilaha illallah. Dari mana saya takdir dari Rasulullah kau takdir ka? Kali begini orang wow, ada yang meminta. Ada yang meminta dari kesimpulan. Nah ingat tu orang buat saya. Ya kapasan ka pang kumana gimana? Grabe yung buta niya na bida. Ingatan niyo lang mo. Ya sokosodan sa loya. Ya sokosodan sa loya mo di mo siya matalatingin na susunod-sunod yan na susunod siya. O mamati akan bersutuan ka makapasan ka kumana ito rin ka Allah sumiya ito susunod yung Sataw! Kami nga makambakala, iya kambakala ka, iya sulot ka subangala ka. Natiruniyan. Alhamdulillahilladzi kasani hada. Wa razaqnihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
sa tawag ka dunia na kung kapakambang kalaian, na ipanilang Allah sumiya nga ipos at nangyayang gulusay. Palayag na ipala, pagkabaluy man susap ko kabintan ka, palayag din, tadun si Allah sa kanabakan niya gan, o kapag pisinan ka, kapag pilapakan ka, kapag pilapakan ka, piyan tuloy galbog ka na di ka niya gan, sa kapag pilapakan ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Na ino kayo, adiyan na isa na, ang baraka, ang pagkakawakitan ng Allah, o kapag ito asal, ang ano ito talaga, o ito Allah subhanahu wa ta'ala. Piyan na lang ako lang. Pituloy, sa tao, aamay kapagkatulong, nabatian niya sa mapa, sa pulo. So, astagfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Na ayaw mo na siya na dagdag o baka niya kapapangin sa nila kung mga pamilito na pag-iwasan mo. Dataray pa, miyadong yun na taliman ko. Na may kapagkatulong ko. Nabatihan ako sa mga sapulo. Astagfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Nagdadar baka kami niya kapaling, na niya kapapaling kami sa nila, nagkarila kami sa. Ano ang mga pila kalayan ni Batas? Terus kemudian ada nomor yang pengatur dulu, pagi rona. Ini pakai kemudian dah. Telur Fatihah. Atau ni mana siat? Upama mabati asal, makan tu mabati asal Telur Fatihah. Atau ni mana siat kira? Tartau mi tamat syukuran. Tertawa, Mia kasih kita sa 40,000 lira. Wah, 40,000. 40,000 lira, ani isi juga. Atau dengan 2 miliar. Makanya. Bagaimana sih mikro? Detar kau mi akan Datar ko din tamat sa bola. Ato na sila ng mga ramay ko pa ito. Tuloy din sila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mga sapulo mabatiya. Ato ni mana si mengira kau Allah. Detar kau mi akan naik haji. Datar kau miyakap na haji sa Baitullah al-Haram. Datar kau miyakap na haji sa Baitullah al-Haram. Asaka na miyabati akas la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sa pakasapulo. Kapagatur. Atunay kapat ametian ramai. Patung. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mga pila? Mga 10. Ato ni ba na simbolo sa kawal? O kapantag ikaw nakapatay. Mabuti ako ito may kapatulog. O kapantag ikaw nakapatay na Dumeroso Maria na dinisgo ko ito. Inuwa mo ni mga surga ka. Kaya dyan lagi siya. Tapo lang na manusia. Tapo lang na manusia. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka sakuro man ang mabuti amay kapatulog ka. Na iba na sa ibigir ka, wallah, na o kapatag ikaw nakapatay na dinisgo ko ito. Ano na yung kalimang ba't yan nakamay? Kung pagkaturog ka. Ito na yung kalimang. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Tolong to ako. Ayan last kami ano yan na dito na hindi kita dapat. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ato ni bala sa ibigir ka wallah.
Timbangan na lang na tayo nunutuki po sa tiro. Lang na tawa minituna ka kung miya babasalungan na dataro ba kung miya kapamang ni sarila. Datangin niyo pa ma. Miya tutuna tanusin, wati ang auto amay kapagaturog ka. Nadataro bakar kami miya kapamani ka, miya kapamang ni kami sarila. Rila yung wala, kaya rila na miss ka. Yuti balas ka. Mabantiya ka niyo tuwa. Astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ay dapat yung piniyatan taluanan. Inshallah. Isabab sa mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iya, mipuna ko ala 7 million. Mamusiyan. Batang ulang-ulo na biya ka pala isa ko sa Diyong tuwam. Kaya dugulong sa Diyong may karoon. Na ayaw ko na Diyong kumanayatan ko. Makadibigyo. Kakagya ko alas 2 na yan kaya pa ako magpuno sa debo. Akagay ko di kami dito di ariyan na yan at ikinaway. Inshallah na pamamakusan. Ambiya ka lala, programa ro, bangsa mo ro, si isa debo. Pati manutua. Ang tuwa programa ro, nabida-bida ang mga tawa di ni programa. Nabida-bida sila katatagunon na si kami niya tago. Si isa diyo mo tuwa yamanan yan. Na programa o bangsa mo ro summit. Sarong mabiro miya tago, miya at logowi. Nakagyo kung alas 2 sa kupit na yan kaya pa kumasama rin. Nananarurubas na mo, nakagyo miya mamaya ka na riyan na yan. Agito yamanan yan, nadalag si kapakandaray nun. Miya mo kas ako sa katarsilan, sumay takakanal, inibira ka na wallah. Nayamanan yan, nag-isang payakar ka no sa ayamala. Napagarapan tanong si Allah, di mo ito bumitan. Kasi Haja City, Hanifa, na nabaluin o Allah sa kubulian, na wala din yan, may tarot to, kasi mo niyan ko Allah na imapon o Allah. Nabaluin ang kapiyan yan, na mamakitan o Allah. Uy. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا حي يا قيوم يا ذا القوة المتين إنك أنت الله استجب دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله قد يقبلك من كيمن تومك يا قدوي تني بوام يجن قطو وبيمي بغر يمي من دش رحمة قاس حج ستي حنيفة Baru yang kasuk kuburiana pedesaka lama-lama ku surga. Wana dan yang kata tupi ku mga simban yan raka nama pangkaun rilana kaun yadal kuwatan matin. Penginamir kaya Allah. Adi yang kaya kaya pamamakin agami ku kian diruguda ku agama. Timba-timba lang kaso balasain bengka kami sebab samialo yung nabiyami. Ada tawa mamamakin sa dua taga. Pundawan wagamay nun tanay bagayron wallah surga. Naumanisar kami na kanabamatag dua-dua tagaan dawan wagamami ang nagami. Nasubalasain bengka kami ang mga pipian at timba-timbang ang kap. Pakawit na ka, bagay na ka, sa diyang kutuwa babayami, sa bapay ni kanimudami, si Haja Siti Hanifa, ya Rabbal Alamin. Liwanagin ka sukuburian, sabab sa katawan na kasuk, ganatin yan kami. Yang kaya mga pamilya niyan, mga pagalinyan, mga tunganay niyan, at ganatan niyang kudunya. Minikulang bukiran supit naman tamana na malarata ginawa. Kaya ganati kirana diyang kutwa babayam ya si Haja Siti Hanifa.
Pelina miraka Sambil kakirana kau yang kurina ya kata budaya kata gumpia Rizki kasiransa kasbal kapantang kapagatigriya dal quwatal matin Terima kasih ni'ami ya Allah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخوالنا ولأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا القوة المتين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصر إخواننا المسلمين والمسلمات في أرض فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمجاهدات الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك في كل مكان وفي فلسطين خاصة يا ذا القوة المتين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.